Какая страна? Бельгия. Но я из Латвии. Ben jij van België? Yes, ik woon in Belgium. Wauw. Wauw. Spreek je Nederlands? Beetje spreek Nederlands. И славянка, ну так можно сказать, славянка. Приветики, Казахстан. Приветик, Казахстан. From Roma. Hello, Roma. Are you married? Yes. Thank you for follow. I living in Antwerpen. Can we be friends? TikTok friends. Новосибирск. Привет, Новосибирск. You speak Germany? No. Thank you for follow, Milan. Thank you, Brantanist, for follow. Ben jij. Kars, ne? Ja. Arabai, kas kā man kājas brūnas. Mel, pastie. Es had van het Ja. Я в языке пирсинг? Да. Есть. У меня есть пирсинг. Язык. И здесь. И здесь. И актриса по жизни актриса. Negan 165 cc. Супер. Thank you. Будешь моей милфой? Язык работает, да. Tiešām, kas notiek? Спасибо. Tu jau rokas vaļā. Es arī pamanīju. Jā. Nu, tur gariņi dzīvo tagad. Nē, bet nu tiešām kā. Возьмешь. Es krocīgi, ja? Угу. Я. Все три очень красивые, спасибо. Thank you for follow. Спасибо, Вей. Thank you. 3. Что 3? Буфнира хорошего. Буфера хорошего. Спасибо. Мне тоже нравится. Не на континент все пирсинга, да. Ой. Размер, я не знаю. Thank you. Шика. Найколка. Надо удобнее. I need some time. So, this better. Тебе жарко, очень жарко. Нам 33 градуса сейчас. Mums teikt, ir 27. 33 grādi. Rāda uz panča 27. Tas ir ūdens. Nē, uz panča. Mēs gājām uz veikalu, tur rādīja 33 pie aptiekas. Pie ceļa. Šitais te ir saucās Tere? Nē, Gent. Tere. Tere. Smisli. Kas? Smisli, Kas smisli? Nē. Mūsu jau nesaucās Tere. Nē. Man panča pagāja tā kā bumbuli. No. Un tu rāda kādu, tā kā tad, kad bija Lonā, tad viņš rāda Lonai. A tevi, kad es iegāju paskatīties, viņš rāda Tere. Nezinu, nepareizi. Doma. Thank you, Vē. Thank you so much. Lucas, thank you. Yeah, thank you for follow, Tommy. Oh, Lucas, thank you. Привет.
Kai Elite, thank you. Very thank you. Breakfast in bed with red rose. Oh, wow, wow. Bonjour. Control. Yeah.